أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا حليم واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Rabbim okugan Kur'an-ı Kerimlerimizni kabullardan kılıp, ecir sevaplarına işe nasip etseydin. Ya Rabbim şu vat arasında merhum ve merhume bulgan mümin kardeşlerimizin ruhlarını şad kılıp, yalgışlık, bendeşilikte kılgan günah kimselerinin gafu kılıp, kabilendirlik kılıp, Ya Rabbim onların cenneti nasip etseydin. Bu atın arasında bilgen sadakalarını kabullardan kılıp, ecir sevaplarına işe nasip etseydin. Bu atın arasında İhlas Meşter'in sadaka harcalarına 35.583 son miktarında hayır sadaka tapşırılgan. Şulay yok, Haliyullina Flora müderris kızı tarafından 1000 son miktarında tapşırılgan. Bu izgi kılgan bendelerinin gamellerin kabullardan kılıp, ecir sevaplarına erişip, iman tevfik, halal mallar mol rizıklar, hayırlı amel ibadetlerde yaşayan nasip etseydin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve qina azabennar bi rahmetike ve takavallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الكريمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العليا رفيعة وأبغى سمك محمد الذي وترزقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.
الله أكبر والله أكبر الله أكبر والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي شرف يوم الجمعة على سائر الأيام أغلى ورفع قدره إلى مراتب الكمال وأقصاه وخصه بساعة يجاب من دعاه وينال الغبد صلح ومبتغاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وعلى من تبعهم من الناس صياما على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى عليهم الرضوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu Teala'ga hamdü senalarımız, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu selamlarımız bulsun. Ushbu cuma günlerinde Allah rizalığı bilen meşritte bulgan mümin ve mümine kardeşlerime Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne âmenû ve tetma'innu kulûbuhum bi zikrillah. Elâ bi zikrillahi tetma'innul kulûb. Sadakallahul azim diye buyurdu. Ey iman etken bendeler! Allah'ını iske alu sebepli yürekleri tanışlana. Şunlukta Allah'ını iske alu yüreklerini tanışlandıra. Mana cemaat, bugünkü günümüzde adam balasının en muhtaç bulgan nersesi ol köngülünde, yüreğinde tanışlık bulmaw. Ilgari vaqtlarda ulug'aygash kishining ko'nglida tinchlig'i, yashagash biroz og'riqlar ko'rgandan so'ng tinchlig'i
әзрәк борчулары арта башласа, бүгенге көндә яшьләр арасында гына түгел, балаларның күңелләрендә тынычлык булмаган очраклар күзәтелә. Ана һәрберебез үзебез дә шуны кичерәбез бит инде. Кемне генә тыңлап карасаң, кем белән генә аралашып алсаң, нәтиҗәдә күңелдә тынычлык булмау бик еш күренеш. Менә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә безгә шул тынычлыкка ирешергә, шул тынычлыкны булдырырга юлларын күрсәтә. Һәм Куръан-ы Кәримдә боерды: "Эй иман иткән бәндәләр, Аллаһны еш искә алыгыз. Иртән һәм кичен аны мактап тәсбих әйтегез. Сезне караңгылыктан нурга чыгару өчен Аллаһ һәм аның фәрештәләре сезгә салават әйтәләр. Ул мөэминнәргә карата мәрхәмәтле." Менә җәмәгать, иң ышанычлы һәм иң туры юл Аллаһны искә алып, Аллаһны зикр итеп, тәсбих әйтеп, фикерләп, менә шул рәвештә генә күңелгә тынычлык китерергә мөмкин. Һәм әлбәттә, күңелнең нуры Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: намаз ул күңелнең нуры. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә боерды: "Инна ссалата танха анил фахшаи вал мункар." Дөрестлектә намаз фахиш һәм ярамаган эшләрдән тыя. Менә күңелгә тынычлыкны булдыруның тагын бер сәбәбе ярамаган һәм бузык эшләрдән тыелу. Күңелне азгынлыкка җибәрмичә, аны намаз белән бастыру. Менә намазның да әһәмияте ул бузыклыктан кешене сакларга тиеш. Әгәр намаз бузыклыктан, начарлыктан кешене сакламаса, ул җәмәгать файдалы намаз түгел. Демәк, намазның асылында менә шул начарлыклардан тыеп торырга тиеш кешене. Аллаһка карата ихлас белән көнгә 5 мәртәбә аның каршысына басучы, әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең каршында да ул мәрхәмәткә ирешкән бәндә була. Һәм андый кеше ул күңеленең тынычлыгы белән аерылып та тора, сизелеп тә тора. Менә кайбер кешегә карыйсың, әйбит, тып-тыныч күңелле кешеләр бар. Аны бер нәрсә дә борчымый. Чөнки ул Раббысына шул күңелен бәйләгән, гыйбадәтләренә таянган, һәм шуннан да бәхетле, шуннан да тынычрак булырга мөмкинме кешенең күңелендә? Аллаһ Тәгалә мондый кешеләр турында шулай дип боерды Куръан-ы Кәримдә: аларның йөзләрендә сәҗдә эзләре булачак.
Ягъни yüzleri yaktı, yüzlerinde nur, yüzlerinde merhamet görünüp durandı kişilerin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi namaz aldığından taharet alıp tiyişli jirge basıp şunda tiyişli revişte rüku hem secdelerin kılıp namaz okusa, ol namazana şista hem nurlu kiliş, yuvarga aşacak hem. Sen beni saklagan kibik, Allah da seni saklasın diye bitecek. Demek namaz, kişini saklayacak. Elbette namazlarının cemaat bilen hem meşitte ütelgenlerinde nuru elbette küp bula. Hem kişi daimi rövüşte meşitte namaz okusa, nur üstüne nur. Namaz yüzü nur bitinde. Meşitte cemaat bilen okulgan namaz, nur üstünde nur. Hem ol meşitte okusa cemaat bilen, tağından nurlu bulup, ol kişini oңышқа eriştire. Hem takvalar bilen birge birinçilerden bulup ol kişi cennetke de kire. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, 5 vakit namazını başkalar bilen ütevüşü siratını yaltıratuşu yaşın kebek birinçiler türkümü bilen üteşek hem kıyamet gününde tulgan ay kileşekdi. Hem başka bir hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, qarangıda meşitke baruşalarını kıyamet gününden nur bilen şatlandırır. Namaz elbette ol kolunu yüzünün Rabbisi bilen beylevşi, anı tutaştırışı, anı yakınaytışı, anı her vakitte münasebette mügamelede tutuşu bir gıbedet. Namazga beylengen kişi ol her vakitte Rabbisini sizip anı bilip yaşayacak. Hem süyünüşte gömrün kişirecek. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, namaz benim için şatlık hem küz nuru dedi. Eğer Peygamberimiz köngülsiz bir ahval bulsa bulay diyeydi. Ey Bilal, namazıga qamat ayt de hem bizni namaz bilen şatlandır deyip buyurdu. Cemaat Peygamberimiz bitinde bizge örnek, bizge doğru yolunu ko'rsatuvchi hem mana Peygamberimizning şatlığı iyiydi namaz. Üç türlü işlevşi kişi imanının temin tatıyacak. Yani imana anarga lezzet verecek. Allah kağına gıybedet kılışı. Qanagat buluşu. Hem özünün malından zakat tülevşi, malın şiz tartuşu kişilerine gıybedetinden imanının lezzetin görür. Elhamdülillah bitmeyin imanlı deyip şunun temi bilen yaşar. Bu imanın niçik yaşarıgayında deyip burçulup cemaat bir vakit şunda kişi işittim. Mene de men balagama da imanlı etip terbiyelemim dey. Atu imanlı bolsa da yol bu dünyada yaşayalmay bitdi. Mene cemaat bu kişi de Allah'ım saklasın. Tem de yok bitindi. İman ol söz hem gamel bilen barlıkka kile. Ol arta da kimirge de mümkün. Vakit indi biz de sizge bize bit iman şul hal artıp gitti, birer yaxşı iş işisi kile de.
Yatıp turgaç uza. Elbette söz bilen ol La ilahe illallah Muhammed Resulullah deb aytib, hem gamellerde ol körüne. Mana jamaat Alloh taolo har birlarimizga iymonimiz bilan suyunib, temi bilan iymonimizni davom ettirib, kelajak nesillarga da shu shodlikni erishtirib yasharga har birimizga nasib etsin. Elhamdülillahi Teala en yuhita bihi ve damir ve celle en yablu'ahul beyan ve tefsir leyse kemislihi şey'un ve huves semi'ul basir nahmedahu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udu billahi min şururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر من نصر الدين واهدنا من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Cemaat saflarına tegizlep tuturigala mana bunda alga mana bu sızık bilen. Azrak qısıbroq mana bunda ikinci safna bundaroq keligizlar 2 metr bitanda ora. Ana tege üstga mingan qardoshlar balki bunda sıyarsiz hozir. Algaroq, tig'izroq asag'iz. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو الغني القديم ذو الجلال والكمال سبحان الله سبحان الكريم دائما الحمد لله رب العالمين تعالى شان الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتخليلنا وتغشونا وتضرعنا اللهم تمم تقصيرنا وتقبل تمامنا واستجب دعانا وفي رخيانا وارحم موتنا يا مولانا اللهم تقبل منا هذه الصلاة مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرامك ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين وخير النصرين توفنا مسلمين وارحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي أمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Ey Allah'ın kulları, Rabbimiz karşında köklerge kulların köterişi ehli İslam cemaatimiz. Hemmemizni bu mukaddes aylarının süykli Peygamberimiz için mahsus yaratılgan Şaban'ın birinci cumgası hem bu ayla bu cumgada sajdaga koyulgan başlarınız yıldız yıldız bulup köterilsin de o sizlerine baxıt, bereket, süyü, saadet sahibi eylesin. Aşbu mübarek ayda köplerimizin ustazı, yüreklerimizge İslam tağlimetin saluşu
süyüklü peygamberimizin ilmin bizlerge eriştirüşü Kasım abzayımız Hasan oğlu Salimov cenaplarının indi vafatına şaktı buldu. 2000 yılını şuşa cümga günü ol vafat etti. Biz onun ruhuna cümlemizden selamlar jiberemiz. İndi tağda bugün yıllar devamında yolumuzni yoqtirtgan Mahinur apamız Uçabay ve Mahlis kızı can taslim etti. Ol bugün Müslüman ziyaretine defnlendi. Ana ihlas mektebimizin din ehlileri, hanımlar hem cenazasını hazırladılar. Mahinur apamızın ruhu şad bulup, süyüklü peygamberimizin şefaatinde bulsun deyip dualar kılmaktayız. Hemmegizge köngül tinçlığı, Şaban'ın faziletine erişurlar takdir eylesin. Allah nasip eylese, bu dualarımız bilen eli biz Ramazan'ın günlerin karşılarımız haberiz bulsun ki dualarımızı koşup eytem bütün Rusya müftiler şurası takdimi boyunca Başkistan Müslümanları Dini Hazretinin takdimi boyunca Ramazan ayında Allah nasip eylese bizlerge Türkiye'den Kur'an hafiz imam yardım şekileşecek. Allah nasip eylese teravihlerini mahsus hafiz imam bilen ada kılacak biz. Hemme bizge de bu fazilet takdir eylesin. Amin. Ve hurmeti seyyidina mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ehli İslam cemaatimiz, ihtibarınızda Başkistan Respublikası Müslümanların dini azabına tabi kılgan Buray itlagında İmam Muhtasip Rifat Hazretlerinin iğlanını kabul ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina. Rabbena khir li ve li validayya ve lil mu'minina yevme yakumul hisab. Allahu Ekber.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmon qardoshlar, yoshlar sabab ketgancha bir ilki bor. No, ikki jumla to'xtashda, ikki jumla urishcha inshaalloh. Urishcha aytadi. Musulmon qardoshlar, Saratovda muftiyat ishlay 25 yil kelasi endi musulmon bolalari uchun lagerlar o'tkazadi. Shusha qizlar uchun ham molaylar uchun ayrim musulmon bolalarning yolg'iz uyushtirilib yaxshi etib o'tkazadilar. Shusha hazratlardan bir necha yil o'tdi endi ustozlar jibarlar. İnşallah baya Nur Muhammed Hazret Fatihasini berib duo qilib qoldi. Shusha hazratimizning yordamida mana shu konferens zalda 3 kun bo'yina bunda inshaalloh seminar o'tashak. Nechik etib bolalar uchun, ayrim qizlar uchun, molaylar uchun, musulmon bolalar uchun lager uyushtirib, nechik anda o'yinlar, nechik darslar, nechik konkurslar butunisini ishlatib, hatto dokumentatsiya nechik tuzilashagini biz Allohdan so'rab qolamiz inshaalloh. Bugun soat 4da bunda boshlanadi, soat 9ga qadar bo'ladi inshaalloh. Muhammad Hazratlarida ishlab ketgan opa Safina Ramziya Mag'rufovna kelib 1 soat dars beradi. Psixologiya, pedagogika rayonida nechik bolalarga bularga tegish munosabat bu musulmon bolalarga kerakmi yo'qmi degan gap ham ondan so'ng inshaalloh soat 5dan 9ga qadar ham sheyshlar ham darslar shu bizning hurmatli hazratlarimiz bilanlar Ali hazrat namsi o 2002-yildan beri qilayotgan yetakchisi uzoqlar Mansur Rustam hazrat Allah Saratovdan tunma kelib turdilar bizning yigitlar qo'shildi endi alhamdulillah rahmat bersin qizlardan da kelishaklar studentga qizlar opalar fizkultura o'qituvchilari sadik yetakchilari deganda vositachilar tarbiyachilari yigitlar studentlar avvaldan kelganlar hazratlar imomlar kim tilaymi shu bizning boshqa qismdami bolalar maydoni oyoqqa bostirga borisini chaqiramiz endi biz prostamda bo'lishib qilib beramiz deganda Alloh bizning qizlarimizga shunday birgaliklar deydi. Shundan bugun 4da boshlanadi inshaalloh. Ertaga soat 3ga qadar bunda uylar namozidan so'ng bunda boshlanishi bo'lsa 4-5 soat ham yo'l kuni endi abidga qadar bo'ladi, uylarga qadar yoki uylardan so'ng aytib qaytarib bo'ladi. Lekin 3 kunga mana shu muftiy hazrat Fatihasini berdi. Теперь на русском пару слов. Но молодежь, kerakmi? Amin va hurmati sayyidina Muhammad valhamdulillahi robbil alamin. Bunda bir urusda bilganlarga perevod ishlaysiz.